Botshelo jo bo phatsimang ba ga Matefo Mphosela bo khutsafaditswe. Baagi ga mmogo le kwa sekolong ba lela ka gore ba latlhegetswe ke mongwe yo o botlhokwa. Mphosela o simolotse ka 2012 go dira kwa sekolong jaaka morutabana wa serutwa sa physical science. Fa e sale a simolola go ruta serutwa se sa physical science, sekolo se ntse se bona diphesente tse di fetang 80 mo serutweng seno. O bolailwe le go tlhabakakiwa setlhogo ka labone ke morutwana wa dingwaga di le 20 yo a dirang matriki Simphiwe Mondli. E ne le mme mo go rona a re bontsha tsela ya nnete. O na re le mo rona o tlile o dira ka bojotlhe gore re kgone re pase into subject ya hae. Bontsi bo hlalositse ka mo tiro ya gagwe e neng e tswile diatla. Every Sunday or every Saturday o teng mo sekolong o dira di extra classes le bana. Batsadi ba santse ba utlwisitse botlhoko ke se se diragetseng. E utlwisitse botlhoko re tlhagetse re sa nagana gore e tla diragala. Khabagare magistrata wa kgotlatshekelo ya Brandfort o ganetsane le kopo ya Simphiwe Mondli gore a yo go kwala ditlhatlhobo tsa matriki ka ntlha ya gore bangwe ba barutwana ba tlile go kwala ditlhatlhobo ka kutlobotlhoko segolo se tonna fa ka kwala le bone mo phapusing e le nngwe. Re sa le fo kgotlatshekelo kgolo ya Cape Town ya tlhotse Philip April yo e leng morutabana wa sekolo potlana kwa Clan William yo a bolaileng mokapelo wa gagwe ka Diphalane 2019. Alison Plaki yo a neng a na le dingwaga di le 26 o ne a na le dintho tsa go tlhabakakiwa. April o ipobotse ka polao ya Diphalane 2019. Le fa go le jalo kgotlatshekelo e nganyile ka gore polao e ne e rulagantswe le mororo babueledi ba molatofadiwa ba sa dumelane le ntlha eno.